time is gold. So data po pagsayangon so time na kaibanan ta pa ang magurang ta sa mga sa harong sa kaibanan ta pa everyday. Data po pagsayangon so chance na kaya ta pa sindang surveyhan. Ipahiling na maging proud man sinda para sa tuya. So yun po ang ano ko. Dapat i-treasure ta so time and so love na tigtataon ninda para sa tuya. Mga kabataan, they po sinda mag-hesitate na na hayaan ta lang na i-express ang love sa tuya ang parents ta, especially our dads. Because medyo sa kunyan, may culture kita na pero underrated ang parents ta ang sa itong actions. So pag naglalambing sinda sa tuya, if naglalambing, data we do not shun them away. Data yan tanggihan when they show their affection, their love to us. So data aram kung hanggang nuaring iyan mararamdaman tayo. Mga 10 years na kami nagsiserve sa Commission on Family and Life. And I'm very thankful na po siya aron kang bugnutin. Talagang transform siya and yaon na talaga sa iya na-imbibe niya na ang presence ka ng Holy Spirit, ang importance of being a father and a husband na guided by God. Parang naano niya na yan, na yaon na yan sa iya na internalize na nag-mature na po talaga siya na aron ka gaano ka importante ang mahal na Diyos sa buhay ka mag-agom and bilang ama and bilang agom. So thank you very much, Daddy, and happy Father's Day. And I honor you as a father of our children. You love our children so much and you are very dedicated, and I continue to pray na ang sa imong mga wishes and desires para sa family, para of course sa tuyang community, you being as a leader of Couples for Christ, makamit mo in God's grace, not for ourselves but for the glory of God. Okay, ang mga kumbaga sa always seek the right path, the right solution, and then kung di pa kaya, you try changing a little bit at a time. And then you will know that it is very good to ma-unload ka kan mga baggage mo. You will realize that there is something greater than what you are facing now. So, something greater beyond na mas mahalaga. Okay.